Evo me, taman sam počela raditi ručak doma i kad tamo potres, izbrisala sam ovdje u šumu, uzela sam nekakvu ranglu, nemam pojma nikakvu, tako da ću nastaviti ručak raditi tu. A šta, u prirodi je super. Tu ako ti zatrese, nije bed. Tu sam se zivila. IB Cooking Show. Danas, znači, ću raditi. Odlučila sam se kao doma radit ću wok, sve sam ja to fino nasjeckala. I sad sam, evo, u šumi malo sam prošla, ubrala nešto gljiva, razno raznih, koje su, eto, niknule, taman je super lijepo vrijeme. I napravit ću šumski wok sa razno raznim šumskim gljivama i nudlima. Dakle, kineski wok a la IB, šumski wok. Sad, Bog dragi da mi pomogne, da ne puhne vjetar, da ja mogu fino zapaliti vatru. Mislim, ovo nije full survivor, ali eto, hvala prijateljici na posudbi šumice. Ja nikako od te šumice da pobjegnem. Stalno me prati ta šumica. Valjda bum jednom i završila u toj šumici. Valjda će mi već mi stalno Bog govori da idi više u šumu, živi tamo, živi na drvetu. Šta sad više tu briješ? Sastojci: 100 grama bukovača, 100 grama bijelih šampinjona, 100 grama zlatnih šampinjona, 1 poriluk, deci i pol maslinovog ulja, 200 grama kineskih nudli, 2 žlice soja sosa, sol, papar, prstohrav čili papričice u prahu i klice rotkvice. Umjesto luka ću staviti poriluk. Dakle, imamo glavni sastojak gljive, poriluk koji ću ovako nareckati. Može biti i varijanta mladi luk, a poriluk se meni čini full dobar, on da tu jednu posebnu aromu. I nekako to paše sad u ovo godišnje doba. Malo gljive ću ovako narezati na pola, malo veće ću na četvrtine. Ovo je vege varijanta, lagani detoks, šumski ručak u šumi, u prirodi. Bukovače imamo isto također. Bukovače ću staviti prve jer su one malo žilavije. Za wok je potrebna visoka toplina i da se to brzo scvrlji. I šta je još dobro, evo recimo nakon potresa, za preporuku ljudima koji se boje potresa, koji su bili blizu epicentra poput mene, kako se oporaviti brzo, boraviti što više u prirodi, što više biti na zemlji, ovako udarat u zemljice, doći pa dodirnuti drvo, živa si, sve je cool, nemoj se bojati. Drvo vam zna svašta reći. Jednostavno, bivati u prirodi, samo biti ono što jesi, ono što zaboravili smo da se trebamo podsjetiti, pa se osjećamo odvojenim, pa smo jadni, pa smo usamljeni, pa ne znamo kaj bi sami sa sobom, bojimo se ovog, bojimo se onog. Sve imaš tu kad si rastriši. Tako da ja sam, ova epizoda jedna terapeutska, znači za sve koji su preživjeli potres i bili u zgradama i negdje, kako se izvući iz toga. Doći u prirodu, hodat, ići, biti sa vatrom. Pa ja, evo recimo, ja bi znala satima ovako sjediti i gledati u vatru i u te plamičke, kako to gori. Svakakvih bi ja tu vidjela oblika i ne oblika, kao da mi vatra nešto priča, pucketa mi. Treba staviti ulja dosta, s obzirom da gljive vole popiti ulje. Znači ulje se treba zagrijati dok se ne zadimi. I prvo što ću staviti poriluk, da se on fino zapeče i karamelizira i da pusti onaj njegov poznati fini okus. Evo ga. Juhu! Kako fino cvrlji. To će biti super. Još mi je onaj jedan se sakrio tu. Ako primijetite da vam pregori jako, malo samo podignete wok. Znači kuhat po osjećaju. Ono što sam ja naučila, što ni prije nisam znala,
kuhat po feelingu. Točno znat kad je se treba staviti na vatru, kad ne treba. A to je ono kad se povežete sa namirnicom i sa ljubavi i dimom. I bitno je miješati. Tako ide ono, hopa. I pazi da on ne ispadne. Pol pori lukava. Ja mislim da je to savršeno super, još malo. Njega samo treba malo zapeći. Ono što ću sad napraviti, dodat ću malo soli. Onako, od oka krupne morske. On je malo slatkast. I uvijek je dobro malo posoli da još pusti onaj dodatni okus. Evo, to je to. Tu je tu i tamo koji posmeđio. To je dobro. Ali još uvijek fina zelenka. To je to. I dodat ću gljivice. Idu gljivice. Ajmo, juhu. Prvo idu bukovače. Njih ću malo prije staviti, zato jer su one žilavije. Šampinjoni su nježniji. Tako. I sad stavljam ostatak šampinjona, zlatne šampinjone i bijele šampinjone. Slušaj taj zvuk. Cvrli, divno. Aca! Ojoj! O, šumski vod! Ovo izgleda prekrasno. Malo što miješam. Vatra je savršena. Znaš kaj, baš sam gladna. Nisam danas stigla ručak napraviti, jer me je usrani potres. Taman sam mislila da je gotovo. Ali zato mi je ovo još bolje. E sad kad gljive puste vodu, to će biti to. Malo posolimo, popaprimo, dodamo soja sos. I čilija za kraj. Posipamo i promiješamo dobro da se svi okusi prožmu. Dakle, sad šećer na kraju, kineski nudli. Ja sam uzela baš Origigi Chinese. Da li sam posolila vodu? I staviti ih u vruću vodu doslovno na minutu, dvije. Jer onda postanu gljecavi. I završim ih na kraju, ih završimo u voku. Malo ih ovako raščešljam. Evo, već su gosti došli. Dođite, mami. Znači, možete bilo koje rezance staviti, možete i sami napraviti rezance ako vam se da raditi, tu ne budu. Ja budem ih ovako sklopila i brojim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odsjedimo tjesteninu. Ok, neću skroz, ostavit ću malo još vode ove u kojoj se kuhalo rezance tu. Tako. Sad će ovi rezanci popiti ovaj umak. Ja ću probati da vidim da li treba još nešto dosoliti. Još malo soja umaka. I malo čilija, ne pretjerat. I malo papra. Papra da bude sklad okusa. I dodat ću još malo soja. Tako, morske. I za kraj ću nauljit. Još ja volim dodat za kraj. Malo masnoće. Tako da bude sočno. I to sve skupa lijepo fino izmiješati. Dobro izmiješati. Mislim, ja bi sad to probala stavom, ali bojim se da ne izleti sve van. Nisam još full vješta u tom. Mogu ja to doma našporiti, ali sad tu mi se baš ne da. Evo, svaka gljiva je okej.
nije se ništa raspalo, to je sve izbalansirano. I šumski wok je skoro gotov. Poklopit ću i maknut sa vatre i neka sad malo odstoji. Spremni smo za serviranje. Bebe rotkice. Grozno zvuči. Ali eto to je za kraj, malo svježine će dati. Šumski wok je gotov. Ja sam pre zadovoljna. Imam čak i šumske štapiće. Jer je ovo wok ipak, šumski wok. I ljudi moji, želim vam puno uspjeha i sreće. Kad napravite ovakav šumski wok, može biti baza i riža, uživajte dobar tek. Boravite što više u prirodi, sve vas volim. Lajkajte, šerajte recepte i budite u ljubavi. Pusa, dobar tek. Prefino je danas. Ajmo jest. IB Cooking Show.